Nkethinkatho na nchune mutegeri bwega nuntubo kona kanya kugwatanira na unikire nteto cia weru thaa ithatu bitagwa Nchinyeri Kinyua jani jameja tukupanganire tyo tukubona rwakire nteto cietu Yaria tukuthurania kiri nteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Vijana, kama hauna bibi tafuta wako, wachana na bibi ya mwingine. Tumurume kwirika kuraga ungi gurura mwekuru ntere cia auki. Abunge gwetana mbere na rwimbo rwa tutamba kioneka kwigika kiendikia tana mbere gutwika munini o rais. Ichunge kabebe kurekerwa na bodi ya milioni jirega mbenere ya ungumania. Bishop Kanyarugu itiromokana gutika kubangania ithurano bya kanisa ya Methodist. Muri kremino monanirio kianjiria ntito cheto CPD wegembe South Lawrence Njeru ne kirete kirore ikarikari mwe ananto murume umwana rito Patrick Mutuma kumanture ne oke akwirikana kuraga wungi ro kumenyekana Jacob Murethi orani abitha wa ugoti mawa nanjira kumtanaga cyumu akagukwa buboni nyuma ya mwekuru wa Mutuma gweta gukena igoro gwentuko ya kiume bena Murethi na bakwana Jacob Mutuma bamwithira na unio baramberire gucokaniria kanywa na rigia na kumumtanaga cyu na Murethi atoturo bwa nyumene Mutuma na arikinyire gitune kya borisi kya mawa mwekuru we na akirika kumatoka Marion Karugi na andikithitie gisangacagike. Murume umwe na rietwa Patrick Mutuma na ikinyiti kituone kia Boris kia mawa aretete na mbere kuingilwa nyuma ya kuorwa musore wa Jacob Murethi urani abisa wa Kanjo na njira ya kumumta Kimindo Bakiru ya Iramuka. Umepata ripoti kutoka kijiji kinaitwa Hauki Village akilikethia karikari ospidi wa mawa Lawrence Njeru na wete mutotigi barare amwe na mwekuru wa Mutuma utukuba kuindukira rwari rira baranire kwa Mutuma no mutiri manyumba kwawe na we na muthuro kirania nabo beli baba ambiriria kurwa na nirio nyumene Mutuma aramumutire Kimindo na kumworoa. The deceased ambaye ni Jacob Murethi alikuwa anatembea na bibi ya Patrick Mutuma wakivijari huku Maua. Wakati walitoka Maua walielekea nyumbani kwa Patrick Mutuma ambaye walimpata kwa nyumba akiwa amepumzika. Wakaingia na funzo kubwa sana ambao ilibidi Patrick Murethi wapigane na Patrick Mutuma wapigane na Jacob Murethi. Wakati ya vita pale Patrick Mutuma alikuwa anapigania haki yake ambaye ni haki yake ya bibi yake ambaye alishuku ya kwamba walikuwa na siri ya mapenzi na huyu Jacob Murethi ambaye ametuacha. Kwa harakati ile ya kupigana Patrick Mutuma aliweza kujidisha Jacob Murethi nguvu na pale ikaonekana kulingana na bile mwili inaonekana ni kama alimdunga na kisho na yeye akajishalimisha kwa polisi na akawekwa ndani. Mpaka saa hii Patrick Mutuma ako ndani kwa seli ya Maua Police Station ambapo usunguzi ya hiyo inaendelea. Borisi ni betite na mbere oswana na mwekuru wa Mutuma urora torokere orira uspindi Njeru akuria antu arume ni barekere mutugo yo kwambasia ekuru baitha nontu ni bawikira turobo watine. Na huyu Doris Kadhabi alikuwa ambaye ni bibi ya Patrick Mutuma mpaka saa hii hajulikani mahali alipo. Lakini polisi wanaendelea kumtafuta ndiye atoe usaidi yake na andikise habari ya vile kulitendeka. Ni hatia kutembea na bibi ya mwingine. Sababu wakati umetembea na bibi ya mwingine ni kama unadharau huyo rafiki yako.
Ya ukweli tunasikia Jacob Mureithi na Patrick Mutuma walikuwa marafiki wa dhati. Lakini sasa unaona kwa ile harakati ya mchezo na bibi ya mtu imesababisha kupoteza maisha ya mmoja yao. So vijana, kama hauna bibi tafuta wako, wachana na bibi ya mwingine. Usonkoni bwetete na mbere mwiri wa mututigi ni yuiketwe nyumba yaku ya Nyambene. Nkiripotera Weru TV kumembe Mbita wa Marion Karugi wa Naftali. Abunge ba Meru kirembetwa yawe ya gweta na mbere kuringira thirikari Kenya Kwanza ndebe mono munini wa Rais Kithure Kindiki bakinyite ntere chego G-West Southiment ya bunge baba no bakuga bakaiga Kindiki mwanka muthia na no mwanka ete na mbere gutungataja munini wa Ruto 2027 kenda Meru bamugwata mbaru batongire mukondo junge mutuikare no karigi karone geke atumenyithie nkuruke. Ni rurwimbo ruithirite rukinyithitwo wandine go G-West abunge ba Meru bagwatanirite amwe bagwati ugeni ni Daktari Shadrack Moeti bethira bakiuthurania mwingi na kubariria irenjire ya kubereza mirandi ya weti na mbere bagunikite nayo kumakire thirikari nene na kirigitumia kugwata thirikari ya Rais William Ruto mbaru siasa ne cha mwaka wa 2027 kirigi pindi kia biere. Watu wa Southiment na sisi MP wa Meru kwa jumla tumesema tutaunga His Excellency the President William Samoei Ruto mkono, tutamsupporti mpaka tuone hata memaliza tamu yake. Bado tuandere thirikari neje tutaandere na ikyo tukuga bado twakara thirikari neje tutonye ndene tuone bila tukuona. Hatuwezi tukawaza ng'ombe yetu ambaye iko na maziwa twende kwa kongoni. Uwezi kaniambia kwamba ile ng'ombe yangu nakamua maziwa niuze ninunue ng'ombe nyingine ati ni mzuri kusinda ile. Kurukia bunge babaruga bare watambaru Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakiuga baterekia kao monka bone Kindiki kwa raisi wona Ruto areke kipindi kiawe. Kuna watu wanataka kusema ati wanatarajia wachukue hiyo kiti ya deputy. Sisi tukiwa wa Meru, tukiwa Mount Kenya East na Kenya kwa jumla, tunataka kuunga Profesa Kindiki mkono na serikali ya president. Profesa Kithure Kindiki anatosha kwa hiyo nafasi ya naibu wa rais, sababu nyinyi wenyewe kwa mwaka mmoja ambao naibu wa rais amekaa katika hiyo nafasi ameweza kutuonyesha ya kwamba pia sisi wa Meru tunaweza kuongoza bila ukabila. Niatongeria barabethire bakimeneria ura wa RDP Rigathi Gachagua bakiuga guteke gunibona kumane na wenderi ari obisine. Tulikuwa na mkabila hapa, hata barabara za Maumau ambazo zilikuwa zinaundwa alikuwa ana direct zote zifanywe kwao. Kuna wale wanataka tuimbe tukiwa juu ya mangari, tufanye vitimbi, tufanye sarakasi. Sasa ukifanya sarakasi kwa juu ya magari na yule mwenye kuhakiki naye ako pale, hiyo barabara itaingia. Kuna watu wanazunguka wanasema tumeingia kusikiza ground. Wewe unaingia kusikiza ground na uyaieleza ulikuwa unafanya nini miaka miwili. Lakini wakati huu Kithure Kindiki amechukua, unaona Southiment imeanza kuinuka, Tigani imeanza kuinuka, Egembe imeanza kuinuka, Watharaka wameanza kuinuka. Na ndivyo sisi tusema kwamba tukiwa Meru, tukiwa Southiment, tusema kwamba tutam. Kumego G-West geshigo mbunge kia Southiment nke reportera tetoshe Weru rea kwa rieto ni motuge kare.
Mutongire wa DCP Rigathi Gachagua mubangani wa kiama Mithika Linturi na atongire bangi kathomba ibambite kape gicugone mbunge kia Mbeere North kenda kuromba kari kiumia twitite baringiranitwo ni Karish Kura atweka mubunge umoru wa Mbeere North atongeria baba barambiririe ndiungeje igoro na aria bagwita na ntura bakiuga atamia William Ruto ndakendikiowe nimwe na Kenya bate bathura kairiri tamwaniki niwe wina reported. Munini wa muthamaki wa bururi wa Kithure Kindiki ni urutete mavitia atongoria a mwena wa uregani ni undu wa gutambia mbara na rumena thiini wa kampeni ciao cia gicigo mbunge kia Mbeere iguru. Guku akiugaga matire na muvango wa uthii wa na mbere uria ungitethia mwikari wa gicigo mbunge giki. Aritie thiini wa icera riake mwena wa Siakago varia akuvuragira kampeni Leonard wa Muthende uria urarugama na kiama kia UDA thiini wa kithurano kinini tuthiete. Wale wageni wamekuja na kiburi kutoka sijui wapi. Wamekuja hapa kutusi viongozi. Wamekuja hapa kuleta madharau. Badala ya kuuza candidate wenu na kuuza sera zenu kama hizi nauza hapa za candidate wetu, hawatuambii candidate wao watafanya nini. Ati wanatuambia agenda yao ati ni kuleta kisirani, sijui ni kuleta haibu kwa rais. Sisi watu ya Mbeere North, sisi watu ya Embu, sisi watu ya Mount Kenya East, sisi hatuna haja na kisirani. Hatuna haja na kisirani. Hatuna haja na kuaibisha rais. Tuko na haja na maendeleo na tuko na haja na mjumbe ambaye atatuletea maendeleo hapa kwetu Mbeere North. Mwenari wake uria wari munini wa bururi ni Rigathi Gachagua akirutaga mavitia nao atetia mwena wa thirikari ni undu wa muvango wao wa kwia kura niguo ati muteti wao avituke. Nake Gachagua athiururukite miena ngurani ya gicigo mbunge giki kia Mbeere iguru akiuragiria Newton Kariuki kura na kiama kia DP. Mimi najua mumeamua kuchagua Karish, ndio? Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje. Na mimi Rigiji mtoto ya Maumau nitakaa hapa mpaka Karish atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Neguo niye ndikoraga guoya. Kithurano giki ni gia kiumia tuthiete tariki 27. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mukaririgiti wa mbundi ya kurwana intobia mungwana na nowe wari mujumbe tigane East gichunge kabebea na rekeretwe na mbundi ya milioni jirega mbarigita na mbere kuthikirwa ni koti kabebea ekirwe mpine Jumathiru akugwatwa ni mabitha ba EACC kwa wenja na hare gutariria kaumo gotunga bwawe na kuoneka ekiringirie gana 50 ukurukira thimu ya ndereba wawe. Koti nkuruki ni muingite kwaririe gabarire kiri muingia. Ure wari mubunge wa Tigania East na nandi ni munene wa ruangirwa kurwana intobia mungwana gichunge kabebea ure wekirwe mpine kiumia kithiruni EACC akierikana gwetia nkunkumo ya milioni 5 kumakire kambuni imwe ya China na kinyete koti narua kenda guchokia nthitango and should be applicable equally. Nere kunekete guchokaniria gukonya kethira koti ni bati gwitikiria iromba ra rutere rwa nthitango ria kwenda kabebea kureta passport yawe kotini na kumuinga atikaririe gambarire kiri nyomba cia nteto untu mawakiri bawe baringirite gorobo nene. Your Honor, there are no compelling reasons that have been stated why the demands by the prosecution should be met by this court. The right to bail on bond is a right that is guaranteed in our constitution. Rutere rwa nthitango rukinyirie mantu ja jonthe ni jagitumi gutigire gambarire nirigweta bwega ritukugitarwe ni mantu ja maingi. The terms and conditions we've sought are to ensure proper administration and management of this case. Nyumene igakinyira kagita kamugambithania kumuntithia karamu karatasine akiuga ni weru rutere ruregani rutiraganite na iromba ra kabebea kurekwa na mbundi.
this court says that it is clear from the submissions made that the prosecution does not oppose the release of the accused person on bond or bail terms. Koti ikiatha kabea gwikia koti passport yawe na kumukania kwariria gambarire kiri mwingi na kumurekeria na bodi ya milioni 2 kana milioni 1 mbeta baribari kenda agambare omerumande. That the accused person shall be released on a bond of Kenya shillings 2 million with one surety of a similar amount or cash bail of Kenya shillings 1 million. Number 2, that the prosecution shall provide and or supply all the witnesses, the witness statements and the documentary evidence intended to be used in this trial, together with any electronic information, evidence, and or devices intended to be produced as exhibits in this matter within 14 days from the date hereof. Number 3, that the accused person shall deposit his passport and travel documents in court within 40 days from the date hereof, pending hearing and determination of this matter. Number 4, that the accused person and all the parties shall be and are hereby barred from interfering with the witnesses in this matter. Number 5, that the parties are also barred from making any adverse or negative commentaries or social media coverages that are meant to derail the merits of this case, pending trial and determination. Igambarire rikagwatwa kaire tariki 8 mweri twetete. Number 6, that this matter is hereby allocated to court number 2 before Honorable Ondieki for trial and for further orders. Those are the orders of the court. The mentioned date will be the 8th of December. Tugita na mbere na tuingi na nda kuruba njuri ntike batongere tone mukaririgiti wa Adriano Aruyaru ibaitete mukana jo murito kire gavana wa Meru Mutuma Anto Ithingia bakimwira gikundi kiu kingite njuri ya umana bate aragia igurira mantu ja njuri bakereba gwita njuri ya ukabere nande nerekite gwitwa kire kanju ya njuri ncheke na batina mainyaja kwariria mantu ja njuri kana kinya gwita michemanio ya kanju John Thiga ari na nkuchanio ijisha kanju ya Meru. Kurwa bakanjo ya njuri ncheke batongorere tu imukaririgito no Adriano Aruyaru ibarombete gavana kaunti Meru no Mutuma Anto Ithingia kumenyanira na kurubangi baraba kuiba njuri na baraba engatirwe kire njuri kumane na gitarore kuthirara wathani wala kuringana na Aruyaru akuga ibakoromba chiringi milioni 60 bakiwicha kuruta ngugi ya njuri untu bakuwa no urongo na Mutuma amenyere mono na antu aba kwa antu bara twengire bamurangeri na barabangi na tutabengera njirenge twabengera no ntu itare ore kuthira na inkromba His Excellency the Governor of Meru Mutuma Anto Ithingia kwena fununu iba okromba mbecha bakiwe iba yeta wakanchiro 60 million ato okwero koronekera antu mbecha no ntu ira inge 72 million 985 ita accountwa utengo charita wa abanangira mbecha chieto cha county igatumiro boboe mwankarera twakaranthe twetekaneria county twembecha na chithaina kamete ira kailela ne atea kenike kana shrine yetu wakwa kagitani wakwa kurwa bana muthuro bunene ibathumbitie bunene barana bakomeneria mubunge wa Nterecha tigana ici no mporo mtu aburi urari kenini iki kiumia kithiru netito na kurwa bakenda bagacokanira kamugambo na ara kurwa bakuotie mwana wanda na mugongo na beta atongeria bonde na igwithira babo kuthina mbere na gwita kinya babangi batigere ago bara bakomeneria mporo kuyaga runi eno kiumia kithiru barekae na ndeto inu buru nonto no kurwa baba etite borobere mai member of parliament and national government na njuri ncheke itangwe na thirikari ireo ote tuthithite kinya rimwe ya kuthia twina mporo nonto imwana wetu wa Meru na imutongeria na thirikari nere kwathana ayumbe ibakarandike national government ayumbe na senator ibakinya ila president kaita konthe ibo to temporo kana tumwira batwe itokunikilwa eyore president njurira original iriao kenikine kanchiro kenikira kithiro kenikira kimilea kenikira ka Karocha center ya Meru nikena tumba kuwa kwira president batwe
ira yari Kisumu in opposition ira ninche na tenjori ria na eriwa ni support rais William Samoei Ruto njori nebuo njori te mwana wanda no mongo njori yane ni ande bothe chelele atora gwa njori kare temporo ya buranga ambi kare kwa Lamburu para baro ni takakene na ara kwanza bagwa one time ito beterete beye aote muntu ati kieneke engere njori to muigeria matayo turegeria mporo etotaije muthiru aretara miru kiripotera ntho cia weru kuma garuni nene ya njuri nchekentere cia ncheru mbita wa John Thiga tana mbere kurumira ntso chetu twachokera ni amemba bakanisa ya Methodist Rungurwa National Laity Convention bara baitete mukana kire Bishop Kanyaru na komoria gutiga kwarakisha mutaratara wa kuthura atongeria babero kenda kubiria gisanga sakiria yetete na mbere ukujiro Rungurwa kanisa unenyume kaita kate kuraja okebe pia motambo Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere? Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea
Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Pake kwitana mbera kurumira soche tutugicokera memba bakanisa ya Methodist rungurwa National Light Convention ibaitete mukana kire Bishop Kanyaru ati akeja gwika ithurano na mpuye kenda kuthura atongere baberu bakanisa eu kweja kuthukia kinyankuruki bakiaribugite Kanyaru na njuri yawe bakangaratania kinyankuruki thina ire rumirite kanisa eu na araba kwenda kuthura na mpuye atongere baberu bakanisa eu ire twire na nkuchanio kwa kagita nande. Amemba pa kanisa ya Methodist ya Kenya rungurwa kiama kia National Light Convention iba muete mukana Presiding Bishop Stephen Kanyaru kumania mibango yawe ya haraka ya kubwithia musemo ni jo mwaka utara atongoria pa kanisa. All our members and the Kenyan public at large are aware that all is not well in the Methodist Church in Kenya. The removal from office by force of the duly elected presiding bishop and the imposition into office of a self-appointed presiding bishop has continued to cause profound divisions and loss of trust, leaving our beloved Methodist community badly fractured and the church gravely damaged. Consequently, we call for the respect of the church constitution in the management of all administrative affairs of our church. Force should never be used at all in church, because it is an institution that stands for peace, love, and unity among its members, as well as in the society. The aftermath of the events of 24th July 2025, during which a legally elected presiding bishop was removed from office by force, continue to damage the church. Late ni ugite mibango ya Kanyaru na antubawe ikongela rukurura rwitite na mbere kuonekana kanisa eneu. The late Spiritual Revival Convention calls for the urgent restoration of the Methodist Church in Kenya as a beacon of faith for the faithless, hope for the hopeless, godliness for the ungodly, and the highest level of spirituality, morality, accountability, integrity, and stewardship. Ibongeleta kugo ntobunda ba kukeria kubwithia kithurano kia Bishop Omweru, secretary kana treasurer kaita ka kanisa ero meri mathina kutireta baita bakiwo ntobo bomba kuongela mpathu kanisene. Therefore, we are convinced that any attempt to organize, influence, or preside over an election of a new presiding bishop or conference secretary or conference treasurer in the prevailing difficult situation is illegitimate, unreasonable, dishonest, and it will cause more problems in the church. Iba ugita kuma Bishop Isaiah Daye uri athuri kanyene kau na kwebelua na presiding Bishop Stephen Kanyaru kujukia kanya kau ni kwithirite kuri na mpatho na kinya kwaga kwa witikio kanisa enu ya Methodist. I'm sure from where we stand, we all say that Isaiah Daye is a duly elected presiding bishop of the Methodist Church in Kenya for now. So anybody purporting that you want to do an election, definitely forward. And that is the wrong way to go, because there must be procedures and the very way to go about it. We want to say that maybe where there have been intimidations, as you are saying, by police and the other methods has been used, and currently we cannot maybe pinpoint. Because where we are not able to access offices, we cannot for sure now say that that one is on, that one is ongoing. Because we have talked, we have been listened to, and at least we can say there's an issue that we can say it has been addressed, and the police are really doing what they are supposed to be doing. Raymond Mwenda, Teta Siaweru. Nejikiene muno na kweja na mawira ni ari iguru ria ngari na kanyua kena murio aeja na mawira ni jaja Joy Jakinyanaira, Rais William Ruto ni nchamba ya siasa iji kwerekania mantu kiri mwananchi ndi nande atumurike ethira jamo ja mwira ni jaja ijariki tie gukinyanira Muthuri Muriuki na ripoti ije.
magita ja maingi njara mutongire mugongo etagira ntu alithwa agika mawirane ati ura ngugi kethwa gitika na mbeca nkabo ira kwithura kiathura kirekire kinene mbeca iji kithwa kiathurwa ni cia uma kana ciki budgetine itonete mirandi mingi muno president akejana na kunthia gwita na itukuria imbiongo isi budgetine mirandi eu kana tu president ko gutwa mimbi to gwirwa kana atia nonto declaration imwe cikara mimbi acia kugwiria mwananchi ni ura kuona ndiona cia kugwiria mwananchi kenda mimbi mwananchi agana wirigiro muno ritutete kurene so process ya parliament yonde na parliament ro moka edroina moka public participation process ira yonde kumenya nara mbechi kauma irika finance nara grant kauma kedara ni grant process yu yonde is a long process na nde president ora kodidia kago tumira kanya kau kwedro aije parliament no am influence na kadia decision ira kwenda kana ekaujura jara kwenda ende jara kukadhaia nkadidia kana kwenda kodidia kana kwamurisha edidwe yomba kolea kudide ka uwa kwenda nonto process itedingati na no moka process yonde edingatwe mantu jamo president yakuga ikedro zaina dina muno kujuri na speed ira kwenda nonto bakodro in the first place beja chongo iteo komba kudha mutongire mugongo ni siasa ya kuringa na njira kugwiria antu bare nabo na mirandi ije I sort of campaign ya mbirete campaign ije ya mbaira na njiro eu na ndekendera antu bare nkadi njira bakamwitekeria bakamuthikira kena akabero bakadia thirikari no ukarikana Kalonzo kwira letere ethira machine ra chira chikuthithwa njira ya mali nare ethira te machine nye mwereo agora ndugu apatira ale abothe contractor nara on site na letere no ntuba kwethira te budget ra korokitwe so project ire tumba kwendelea kaire ende kethira ikathithe ka maybe ikethira process ikathingatwa na mukenya kagiteka kana ndi kugitithwo goti ndikena witi na mbere butha bukioneka nundu bonekene muno bukiregona na bu na nikenda witi na mbere bonekana bwega amukenya gwitia gitito goti nkuruki infrastructure fund wa kugira ega challenge kotini nundu bwagento kimwe already twina levy cia barabara ire chikuriwa kire tax yetu e mauta tukire nywa mauta ara litemwe no kuria road maintenance levy no kuria railway maintenance levy already standard of living anto batena becha na ndewe uga tax consumption eno ndo ewi consumption na kwenda ku tax either through mauta kana through salary ototenjerenge ku maintain barabara ni either through mauta kana through salaries barabara imeshara ne kana otenjerenge by the way naja nandi ni otubiri kuria kiuria ni mwanka muturi ko bwiri kugitithwo goti ni kenda mbere shawiti na mbere tyo ikionekana na inkuona tugita kaire ke maandamano jara ya kuthira nonto akaja ku introduce iuchonde taxi iuchonde ya kugira infrastructure na kwenda ewa kwenda ku introduce na plus kwena fununu chena chia tax kuri wantu baba ande burunande KRA yambire kutonyira ntu baba ande afanyi biashara baba ande ke tax bakate kuthia that direction it means nyam mtoro onde akethera kuringithwa na aringithwa na nde disposable income ore kenderea kuringithwa na kunyiwa na ore ne nyi muno au ni othina na nde rutwe kaumira na maandamano jakambiria kairi muthuri murioki wa TV mutiro kangangi akariba ndambiro kabo itongo yoyo muthochini na ntoririre akwentere Chegembe Century barikete gwetikanire na Kenya Power nyuma ya ntuko kathumba mundu negurure ya stima itiagirite akariba banandi betikanirite guchokwa kwa stima gukurukira mubunge wao Noedan Kele. Dennis Mugendi gatumenyithia Wakabwitu wapewe stima, watu wa Ndambero tupate stima. Nyuma ya gukara mundu negitarira aja kuumana na kampuni ya Kenya Power and Lighting Company kubagitira stima kitumi kiri antu bamwe kudabagitumara na njira cia wamba nande kuri na wirigiro bawe rugusokera nture ni cia Ndambero kabwitu nguyoyo muthusi ne mateandu na ingi irishirigiritie nyuma ya kampuni ye gukurukira engineer Gideon Zioki ubera bakaba sokiria stima ontubumanite na kwaraniria na mubunge ndani kiri wakaridho. Hiyo mita ukiletewa iko na deni ya around 15,000. Unalipa token kidogo inaenda kwa serikali ndio iweze kulipa loan. Lakini wewe unataka kutupa hiyo mita ndio usilipe stima. Hiyo kikingi kianguka unataka ibadilishwe aje? Kuna cost of maintenance. Transformer ikikufa unataka
ibadilishwe aje. Irari asari nene irakurukiri ni akari nterene iji na ndibaliwa ngugi ciao igacokanira na nibagitite igamba kugwatanira na Kenya Power kuyanthinje uria kabugeria kairi kugwatirine stima na njira cia nkunku tonto batetegiria kairi ngiemwe ithukia muthuri. Wananzoka, mimi nimetoka Nairobi saa 3. Kwa hivyo nimefika kwa sababu yeye mkutano. Na hawa watu wetu umesikia yale yote wamekueleza na wamesikia funzo ambayo umewafundisha, na hawa watu ni wangwana sana. Na hawa watu wakiamua kauli moja, wakisema hii mtu tunaing'oa, hawezi kuiacha hata nani afike hapa. Na wakisema watafanya kitu wanakifanya. Kanatebo hapo ndipo shoka nyuma. Wanyi mtakubali ndundu moja tu hivi itukandamisha sisi wote? Hapana. Hata kwa sababu mtu ana vipeni viwili. Sasa hata ukiwa na milioni 5 au milioni 10, hiyo ni pesa ya kuingia nayo watu. Hapana. Hata wewe utatawala kila mtu hapa kwa sababu kuna pesa. Hapana. That is neither here nor there. Tuamue yule mtu ambaye ata extend stima, ama yule mtu ambaye ameweka stima in the wrong way, ama yule mtu ambaye atatumia stima haina mita. Sisi ndio tutaambia sasa watu wa Kenya Power. Si ni kweli hiyo? Si tukotaka kufanya hivyo? Najua kuna shida Kabuitu. Lakini hata watu wa Kabuitu ndio wameshirikiana. Hii mambo pia wayafurahia. Kama mnataka kuendelea hapo giza bwana Kimathi. Najua Kimathi wataki hiyo story. Si ndio? So watu wa Kenya Power tafadhali. Mtoto ameamka chini, askari nakupa mtu akiteremka chini ainue mikono, unduki ipigu tena. Sema kweli, mimi ni mmoja wa yule ameathirika na hilo jambo, kwa sababu nilikuwa nimetumia zaidi ya 500,000 kujenga line. Waza nikuambie, too wrong cannot make a right. Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni andambiro wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Musiasa Kiki Bensouda na umirite na kumenyerera mubunge wa Tigani West Daktari Mutunga igoro ria kiria akuga ari no tongeria butibui na kinya kunyamaria Tigani West miaka kathumba na ndiki kiugite Mutunga arita akarina kubambe chakenda bamugwata mbaru akiwa siasa yu ni kurukini kagita. Biashara na musiasa kuma Nterecha Tigana West Kimboi ora wiyekene mono ta Kimboi ora kumeneria matagiteke mubunge gicigo bunge weki na ibumirite kumeneria mubunge riu kagitania kanwe Dr. John Mutunga kire murutore ngui wake na arakuga kire mianke na anatiumbite kuigwa kiruta ngui muthigi yomba kuigwitethia antu bantere ino na arakumeneria kinya ciaca irambirite kagitaga ciawitaga antu akibarumagia kanyamuntu akuo ntu ti bwega no ntu ti maendeleo bakona mwanka ria ciaca ikathira abora ntuire kwira antu culture ewu yako ewa mbecha kenda baringa kura nembe na ndatura nkibera muyumbi ura twinwe na uite mbecha iraga chionga ongela bura twira kwaya na maana ile akonga ongela ni mana ronga ongelere nonto imbonete nichemanie kiendelea arauru aggregation center na nendelete wita ikundi mwanya kenda aura favor kana kwenderwa ni antu lakini kambari na antu betu batianie mbere baetura bakeya bakethanira barabara inthuku wo mbecha ira kinya kithiranira itithiru kuma maana ile tia kinya ngiri ile itena value na itena otethio naraga Kimboi nkuru kiombite kwigua akiroma mubunge ojo bubu na ringi kithira mutongerio ni karauire atirita ngwe no tengwe akarita ku kamwire tiania na antu babaingi ngiri akue maana ya 5 antu kwau mutongeria kwanania antu bonthe kana kaitiania mwekorwa aitiania mukuru aitiania muyuthi aitiania antu bonthe ibagairwo mbecha cio ngiri yele indaikirwa au micemanio ne wa weta nau akiwa thirikari rere kuo ithirikari yo bathikira boya ni umuthikira no tethia umba wetia thirikari neu achia na ibo ntwa kwira antu bamuwati kuwa 2 term akethira thirikari ni kuthikairwo mweshimiwa no ntote turairi barabara cia lami na twiciona kuku ngikuonthe iwe muthao no thao buboku ibu nkwenda kwebelia tianie reporter ndo cia Weru kuma Nterecha Tigana West mbeta wa John Nthega.
Tutonye bienine na minister wa michezo Miru Elias Murega anaugete akaigika michezo mono jovolibo kenda chethi ba juba gunika jabangi akiarie Murega ugete bachitaniri tiora kumbikika kenda gukiria rwangiru rwa michezo. Akiaria waziri wa michezo ga kaunti ya Meru Elias Murega ariuga bota kaunti ya Meru bari mustari wa mbere gukiria michezo kiria yuthi neno injiri ya gutigira yuthi bakwebukana na ndawa chiambokita na mimba cha mapema. Tukuona in the near future inyato include maybe muchezo zozo volleyball inyazuno nto muchezo zomba na musisimuko bwega na na mashabiki za maingi lakini tuteo bacheziria tu mubira itukwendenya tu encourage na koroa na mantu zegie drug kana miadarati na kubarikania inya mantu za teenage pregnancy na issues nyingi na arua tika gukari na mantu ja maingi sana ato atimanire MCA baraba kuthugania mantu ya sport na barenda the sport umwe tukato atimana na waziri wetu tona ni bwega tugirika wana youth ga wana rika ambisi tukabeka amwe ikenda tumba kubaita mantu na maingi jarabomba kuthithia ntuku tena arua na rankuruki waziri ya kuga tayari Meru ni ukirite kimichezo kumangaba na mutuma ntoithinkia gutonya gitini ubategere nyamubira twina game ya team ya Black Panther ire guchetha division 1 which is the highest level area team ya Kenya from this region twina team ya men ire guchetha division 1 ya Razizia. That means generally through the governor Isaac Mutuma itukuria michezo na nienderete gukura na pace ya guru muno na iko tukugwirwa thaa ici tushirikianaga na assembly thaa iko na michezo ijete ya Kenya Assembly Sport Association irambuga leadership ya assembly ikariria nkuruki na itobagwa atogeni aza Meru kuma ntoithinkia kwija itombete nyakwithwa MCA bonthe ba Meru bakenya bejete guchethera Meru game rati amita kwambira 22nd ila tuitakasa na effort ya waziri, effort ya MCAs, effort ya kila mtu. Araba kiaria tongoria baba batarerete bata ya gukuria taranta kirintu kembethe. Akwina maana ya manene manono ntu no kuona inya talent chandwiro. Muntu aliuma ageta bari. Ageta outside the country. Nage ya kiondo. No to tengo irio lakini na ndi mtu na talent yewe. Inya yengugi ageta na through his talent or talent no negantu nombe kuendelea na maisha yawe. Ije nio njira ya kwambiria gutetheria wana youth gukura talent no tukara gutima na taja ujo ayuthi bachetha tutumba kuona talent yu lakini ari through friend resigi through tournament ile tukathithia through governors cup through kasayu na kikosi kaira chitu thara iyo tukomba ku identify talent irio kumage shigombunge kya borenge ripotera ndeto cia wero nyokambetaga ki mutegi Kirete toinge na timu 30 na Nigeria National